Oui, c'est des toilettes que ça, كتعطيهم ثانوية سياسية كنت سوية تغمض طايض ذوك مضى لأن تيديران يقبلين مزيغان يخدمن ديالا حريش تذر تكلتا نروح باري فرنسا دينا إلا يون أولمزيغ مشواريس وين يسوها من مات مخلص شوك يخدم ربعين يسقسن كان ديال العمريس ميس نتدر في الكوت كي زغام يكشدن غار ثقل دار الكوكو العمريس كان مشطوح ميقروح بيرير 99 كذا ذيك من القرايه سينا إيغرا بوحريش من قار ثلاثة مساء أكدو سفركنا إيكونومي مانجمنت لكن دعنا يدير أسقواس النفس دي لندن دي تموت الإنجليز وثورة ثاني سلحاي يو تكنير تكوباني ثنا من مدينة كي ذا مزداي كوليكسيون قخام وسيزراغي توسننا طاس عندها ثوغثني قبالين تروحون السيزراغي نحسوفو عند إذليسنسن أرمطان أنواع نسينا أرمطان يقباليين دينا ثلاثين كوليكسيون كي تدنير مقارن تيران ريسي فيكسيون ضرا نلقى كاين الحرمه بوتيكين يتسلحين وكين سفيان نايت مولود يقولان خمسان يدلي سند نذكرش يسدي وني تكين افوطا سنتمثال زوغا سينير يا سفيان الزوف لك سفيان زولا رشيد تنمرتيك ميد عرض ليميسيون عينيك سفيان ميكيد بريزونتا كي كان سما ولا يعني قرارة ويفن أنت كونفيرمي هادشي الدنيا وهذا الدنيا أوغار. Ah, bien sûr, Ivan. Bon, bah, déjà avant, تسقسيها كون في غادي تسمع سوا باقي دي فرنسا bien sûr دينا ديال الجزائر دينا دي كندا غورون non bien sûr عندنا قبايل non مزيان non oui d'ailleurs qui s'intéresse à la culture non au sens large. Ensuite يصحى وين دنا كرا دن كيادي في كويث تدارت la communauté ليلتن ديال جهني ميشلي 10 دينار من لاج 19 سنه 19 ans راح ensuite à فرنسا voilà كيما تعيش على كي فرنسا voilà وثم une petite parenthèse c'est l'Angleterre تقص النص ouais قاعد خد ثلاثة إنجليزية ثغالت مصلايات لأن voilà صح voilà 10 دينار سكوس النص كيف يعني intéressant même في le volet culturel parce que je pense que l'émission a نقصها تصف فين يعني de la culture c'est très intéressant كيف عندما كيكوني voyager je pense يزرع شحال d'être un نظن d'être confronté à la culture نظن على النظن كي تعيش باش يخدم نشوف لي باور الانسان c'est toujours un enrichissement دي حاجه العاليه en fait تنمير أكيد النير غادي ليو طاتشوم سايغ في ذلس لا كولتور تنبذو كان يوث نروح تزوانا سفيان نايت مولود دويني غوغانا كي خمسان يدلسان يوفان سفيان عبد النير جوث سنتال مع لي سوجي لي مزوالون دي فان c'était un roman donc تقصيت peut qualifier d'une fiction faire de l'évasion une en 2007 et on bat d'une deuxième édition en 2014 donc هذا شويه شي تحكوا سي تاع حكايه جيونور شيش et quelle pédagogie il Vavas Yashif parce qu'il était émigré Vavas et en fait les mascanes fait des scans donc il calait حمية طاسي يماس ما كنت حمية طاسي يماس دونك سيتي اون بلاص تم قراحتي سفيا يماس دي ليفالمي يتم داكولتيس اوسي دونك c'est une place importante et les femmes au sens large et donc l'objectif c'est avec la rancœur avec la haine باش يروح يقواس هديه في باباس ادينا هذه في باباس jamais يزرى باباس jamais يشفى في باباس هديه فكنا pour se venger باش طاح في ماس mais bon les histoires les données صراحه حتى ما كان ناس تحسبوا دونك ما تكني في ضرا في اسمي روحها فرنسا ما تكني ضرا donc voilà donc on give les Venezuela c'était un roman le deuxième c'était Smith malaise c'est plutôt un essai donc malaise français défi algérien donc c'est plutôt des textes des textes ديك la politique la culture en tous les cas de société des textes de société qui يهضروا فين عندنا les rapports الفرنسا على l'immigration les immigrés à l'étranger à le monde des données donc c'est des sujets disons d'actualité mais qui sont intéressants
Et on va la deuxième partie de l'événement, elle était consacrée à le Zaïre, mais pour le coup, sur l'aspect des défis, puisque ça, moi, je pense à Tas el-Hawaïj et à Manoufiant, à Tas, typiquement, أمكان l'égalité الجزائرية وين أمكان la religion شو la religion تفنشتني etc. de la modernité وين عندك la politique. Donc voilà la deuxième partie l'événement. L'événement c'est un مشطوح c'est plutôt un pamphlet c'était une réponse à Robert Ménard Robert Ménard يكتب في ذاك اليوم اسمه Thierry Rolando كتب un petit livre qui s'appelle Manas vive l'Algérie française. Donc c'était assez provocant. Donc je t'ai regardé qui fait tasse de moi maintenant. Bon, je me suis dit tiens c'est intéressant de répondre. Donc c'était plutôt une réponse. Donc lettre ouverte à Robert Ménard et à Thierry Rolando. Voilà. Et puis du coup Siningwala, donc en 2019 la pièce de théâtre, je pense qu'on en a un peu plus fait la scène. La pièce de théâtre donc il y a Amaine d'ailleurs publié l'article de ou bien un nom d'auteur, le nom d'auteur c'est Isalou. Et donc la pièce de théâtre Hand, le prince de Jar Jar, pour le coup, effectivement, ça parle d'un royaume à Koukour, et c'est mais on a fait un peu plus mad. Voilà. Et puis la pièce Tangalouth, mois de janvier, c'est Compromission. Là, pour le coup, c'est enregistré en néerlandais. Tout ce qui concerne les tragédies grecques, toutes les mythologies grecques, Guarstid, Sradamarisit, les interprétés, Akned Hakour, qui est Tqset, Egvalon, Hornor, Afrique du Nord, dans certains. Donc le contexte, c'est une tragédie, Egvalon, Hornor, justement des éléments pour le coup universels, puisqu'il s'agit de la culture grecque. Donc l'idée, justement, qui fait un baisse en profondeur, c'est de connecter chez toi les cultures à la fois pour le coup occidental au sens large, à cause de la culture en nord qui est très particulière. Voilà. تنميتك سفيان كيد حاوات كيفاني كي تغيض مزنا تدينا كتسوزل تغيض ام زوينك ذونيال غومون بالك تغيض اني منقرص قبيلي انام ناس فرانسيس انيسي دارني تغيض تبغاتي الدين روبر ميلار دوايض داغن كان نقول كينيك سنت شقوفين ومزقون ام زويرو كتيد نيض حند لو برنس دو جورجر انه امسلايتو كان فلاس دعنا كنا نو امسلاي افشقوث نظام في سنه توريض افاني كيشدن كاع السارنيك تيلين كاع غرفان لدغا ايريكيين غير خاين زيك ذي قباليين شكون قباليين مزيان سمتا ذي غرقيين ذي رومانيين شدني كيوث نتغارما ان سيفيليزاسيون ميديتيرانيان وين كاين ما ظلنا انه امسلاي في الاساس لقيت ثوران بغير العضيل اسقسي ديس دون سفيان ذاكن نولا ذاكن ثيرميث ليكسبيريونس انك وين يحملنا ديالو تصاوض يبوك ونشتكي وكنا تصاوض ارمي الفريك تصاوض الفريك تصلحوا ذاك كاين une partie d'une maison d'édition qui توصل بمضال ارمطان الى dans une section une collection مقارن قرنس تيران دو بوان ريسي اي فيكسيون او يفن سفيان غادي يحكوا ام كيك بورسنج تاكيا. D'accord. Bon, حاجة تمزوري ثاك de la passion, d'accord? La passion parce que dès فمزي قسمي avec un adolescent, j'aimais déjà aimé النا. Donc j'ai toujours aimé ça وحبي صغارك قسمي اللي adolescent وحبي صغار فيها. D'accord. Donc la passion c'est très important et c'est vraiment la tasse le travail باش تكتب يوث تكتب كان الطاس الوقت الطاس تغرض passionné inspiré etc. Donc la base كيف نقول حتى تساقيه ومن بعد اللي هو يجي des rencontres, c'est-à-dire donner parfois on a la chance de rencontrer des gens intéressants, parfois la chance il se trouve pour faire simple vraiment d'un résumé كاين يوم الكوليج اللي خدم عينو
يقرا لي لي فاينو. Il les a trouvés intéressants. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça te dérange pas? Bref, livre bien. Il beau-père Inès, d'accord? Il va vaste mon fils, assez rare. إفكايست ضمغار في السيناريو ضمغار يغرى يعجبث ومن بعد يغرى شنو يغرى الدوزيام ملي est-ce que ça te dérange pas? Car le deuxième aga fait rare. Et rare, oui, le deuxième Léo Mrarner, et c'est Bernard, d'ailleurs, je le salue, enfin, mal à mais Bernard, le gaz en Coran, le gaz l'Aïr, le gaz d'Aromé, mais ça a donné cette idée de l'Afrique, les cultures africaines au sens large, très très intéressant. Donc, Migra, le Libanais, kif, عجبي sa tasse. Et donc, il était très intéressé, de fil en aiguille avec une carte Staromith et Guide Bon. La collection à terrain, récits et fiction, il y a déjà 20 ans à Aiguille. C'était maintenant orienté à Fatas, les sciences humaines au sens large, même l'anthropologie, puisque c'est un anthropologue. Il y a bon, mais si jamais ça t'intéresse, tu veux la reprendre, on peut regarder. Bah, du coup, je l'ai reprise et l'objectif et la collectionner, puisque l'idée n'est pas de faire qu'un l'anthropologie des sciences humaines, mais de l'élargir beaucoup plus que ça et de la rendre un peu plus littéraire pour le coup. À la fois du roman du théâtre, donc je profite peut-être même des études de sciences humaines, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça fait 2 ans et demi. Eh bien, toujours ravi, et j'espère, d'ailleurs, j'espère que Madame Willy Lan a intéressé, soit au-delà de l'Ukraïne, des Mazérons, même si c'est des Mazérons, mais en particulier, puisque là, la télé, donc il y a des gens qui sont intéressés, vraiment, soit qui déjà, d'accord, et que vraiment publient, non, mais ils sont intéressés par un sujet vraiment qui et qui lie la culture nord, ça peut être très large. Je serais très heureux de les aider, de les accompagner, de recevoir les textes en son, de les accompagner, de les guider, et des sons, bien sûr, mais l'un des textes de qualité. Je serais ravi de publier de la collection à gain que je dirige chez l'Armatan. D'accord, je serais vraiment ravi parce que c'est difficile d'être publié. Oui, c'est très très difficile de publier un livre chez une maison d'édition. Et donc, voilà, c'est une contribution aussi aux auteurs au sens large, mais la culture n'a au sens, pour le coup, d'un point de vue particulier. C'est vraiment, je serais ravi d'aider à ce que la culture nord elle soit diffusée pour le coup, d'accord? Elle soit diffusée, diffusée. غرانتي السنين فرانيين ما تي حاجه bien sûr mais السنين فرانيين اما كان نكوني مرة on est intéressé نخدم يخدم لي غريك يخدم لي زالمون يخدم دي امريكان دي فرنسا donc c'est très intéressant on peut qu'encourager les gens يكتنادين في مسنياكي la culture بويل النظام يمكن السلامه la culture nord تنسكني وياض داكور تنسكني وياض مي باش تنسكني وياض يبقى تنسكنس يبقى نسي لي كود نسن داكور دونك لي كود نسن ديجا اون لونغ اكسيسيبل داكور يبقى تسوى بيان تسوى كتاب لا لونغ نسن باسكو ما نكتب لا كولتور استقبايلي في كان سكي تري تري بيان ديجا تبدا تسوى كتاب سي سوبر مي تبدا تسوى كتاب سي سوبر دا شو كان كيونا منك ما تسافر جوستومون تخدم مرات توسع اكثر دونك ارومي استخدام ستروميث ارومي au sens large encore une fois ça peut être un québécois ça peut être un africain un belge qu'importe كيف ستروميث parce que vraiment même en termes d'idées ce qui est important c'est de diffuser les idées de la culture et les idées se diffusent aussi sur les langues les langues à توسنن كيف ما يبغى un allemand les allemands à dessiner la culture nord ils s'intéressent à la culture nord ça serait intéressant كتسوى كتاب c'est l'allemand c'est-à-dire كاين دي قضايا كيزغ لاندا يعطاس ذهين ديال الالماني et qui s'intéresse et que bah tiens
ils vont prendre des écrits, des histoires, l'allemand. Voilà, c'est une façon, encore une fois, de diffuser la culture nord, et je pense que c'est important. Et en tout cas, je serais ravi تنمية سفيان كان بين تقبليين مزيان اللي تولي تيكو 5 سلام داشي دينا ماس سفيان نايت مولود ثان تينو كيران كان يمكن ما إلا وين كان وين يبغى هذه الزنز هذه زوزر يد السينس ثموسنيس غاف ثلاثيس تغرماس ديال السينس امازيغ اقبايلي ثان اليوم تبوث خمس زغ ارماتون دي لا كولكسيون الحين تسعه تيرا ريسي فيكسيون ايوا كدير ما فغا ما تشوفهم اكون يعاون كونش تاكي هما شكل كي تدينا تيدير سوا سنقالن ناغ انقال سي الكود افهمن وقال افغان ولينا غادي قبلين غادي معنا نظن سو ثلاثه فرنسيس وكني هذه سنن لونتروبولوجي نا ادلسنا امكيكا الى حو ثاني هي سنين ثان ميث سوفان تيكتياكي تيبوغينس الديت كنوين تكون مثيا سفيان اسكسيني ديت دون تورا ما سسنتل اللي يشدنا غادي يسين يدليس نيطوريض سنت تشقوفين نزوين كانت تمزواموث تمزواموث ثاني متسماض ايثيك نظام حند اي الذون مجرجر نا لو برنس دو جرجر او يفونا ضحكوا ضم كي دوسات كثير كنا تصاغوا فين شتاكي Bien sûr, il y a le... Eh bien, c'est très simple. Toujours la passion, toujours intéressé à faire un peu plus à la fois la culture nord. Il se trouve qu'il y a des fêtes d'Altena, في كوث نسعى يوم كان قراص والقاضي هكا دونك قسمي مزير من والقاضي نروحوا القاضي اسمي مزير في دورتي كواد جدا نروحوا غادينا كنت دو اجا تاع مومون سيتي un dispensaire. Plus tard, dans les années 90, la fin des années 80, je fais bien. Et d'ailleurs, c'était un lieu culturel. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Arash Gemerna, et la culture, l'association Thafeth, mais c'était quelque chose de très riche qu'ils ont créé des nains. Donc il y avait beaucoup d'activités culturelles, du théâtre, mais pas que, hein, vraiment, que ce soit d'Arash, Natirchéchine et Kradchendena, c'était super. Donc, et de temps en temps, je fais une espèce d'achtin, pour le coup, et même, je fais un souvenir d'enfance, et donc vraiment l'enfance. Donc, c'est ça qui est revenu à l'Oqaroui. Parce que, en fait, je n'ai jamais su. Je me suis toujours posé la question est-ce que Dioun kan Ouglid, c'était un roi, est-ce que c'était vraiment Dioun kan Akagir et puis Mimir, quelle époque est-ce que c'était il y a un siècle, 2 siècles, est-ce que c'était il y a 1000 ans? Donc en fait, on a particulièrement, d'autant plus que l'histoire de l'école, c'est de l'école, donc l'école donc je me suis intéressé chez l'histoire voilà, et puis donc je me suis intéressé par la chose, etc. Donc pour résumer ou faire plusieurs choses, la première c'est qu'il donne les fragments d'histoire, c'est-à-dire que là l'histoire ce qui est appelé le royaume de Coucou, donc Coucou, d'ailleurs il a un des Coucou et les ruines et le royaume et je me suis rendu compte dernièrement en fait à tas en fait il n'y a pas d'histoire في الست c'était l'histoire c'est normal, donc c'est vraiment un mix, il y a l'histoire de la légende, et c'est surtout c'est que le royaume de Coucou il a été fondé il y a 5 siècles à Guinée par Youn, c'était un illustre, d'ailleurs Kadi, c'était une fonction importante, Gimerna de l'administration de Hafsid d'ailleurs, les Gaïf, donc c'était un Kadi d'ailleurs, et sauf que comme il y avait des révoltes, il y a la région d'origine
Dina des coucous. Et Dina des coucous, il a fondé le Royaume-Uni, donc il a constitué une petite armée, etc. Un petit. أمكن Dina, il a développé un petit royaume. Dina démarré sauf que Taqsetaguif, selon les sources, il y a un siècle, 2 siècles. D'accord. Donc, mon corps a atteint. Donc, ce à quoi je me suis intéressé, c'est ok, d'achouth ou القضايا كيني d'achouth et je me suis intéressé juste à une période تمشطوح qui se déroule وحدك في 20 سنه إذ ديون ديون ديال رواني وين غاد قيمه كنا يسمي احمر اعمر والقضيه et que la légende ça veut dire dans le flash c'est que Amaraguir, c'était un roi un peu dictatorial, d'accord. C'est-à-dire, sinon, justement, oui, les sujets, il a été assassiné. Faroui, des Nits, Kalmis, qui était enceinte. Donc, Faroui, c'est les origines. Mais la semaine quoi selon les sources, que ça 16 الناس 17 18 qu'importe, même croire, il est découvert des choses les origines. Dina, الناس يمكن يروح غدوه غير مي نسى يدكير لكن pour venger هذا التصار من بعد دونك يروح حد مير دونك la Kabylie نتورا كان la Kabylie نتورا du coup disons une des versions هكذا la légende de l'histoire dit que justement il cadre فيكوث الدرس لنا دينا فايقد داير يقيم ممكن نقاص يحندو القاضي داكور فايقد يقيم يحندو القاضي دونك بيان سور لات لي فيرسيون نيرني دي قارن ماتشي دينا داير ما كان اسمه زي قيمه دي فيريني ا كوتي تقيم في زيت اي فيلم داير مي في زيت ميم في العطاس قارن مثلا يمكن تخليج تثول القاضي بيسك الطاس يقلنا دينا دونك sur 20 ans, j'essaie de raconter à Konchtaguiné et j'essaie de faire le lien, sachant qu'encore une fois, un métier de l'histoire. C'est vraiment pour le coup une pièce de théâtre. Et d'essayer d'amener les fragments d'histoire avérés, dans l'histoire, j'essaie de la créer, l'histoire, pour la rendre vivante et pour la partager. Et d'ailleurs, pour revenir à la notion de partage, de faire partager la culture nord, oui, de ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une séance de dédicace. Je fais du coup des تونسيين qui me posaient des questions والسن النارا كنت تلاقي فينا عن la culture. C'était une occasion de partager justement la culture guinéenne de la Kabylie, le parrain c'est qu'il y a des Tunis, donc il y a un lien. Les Tunis on va dire à la Kabylie. Et d'ailleurs je peux même dire, j'espère que ça va se faire. Normalement la pièce elle va être jouée, elle est en train d'être mise en scène des Tunis par un metteur en scène des Nostalomith, bien sûr, par une troupe, elle est en train d'être mise en scène. J'espère qu'ils vont continuer à être et que ça va se jouer. En tout cas, je serais ravi que l'histoire guinéenne, du coup, la culture elle puisse être jouée des Tunis. Voilà. ثاني مثال مولود سفيان سفيان نيت مولود ثاني مثال تصطاس تقصدي تسقمي وني غاس هذه اللي صنفار ويمكن يوشو شكون ثقل دار كوكو هذه القضيه كاين يشود تونس تشوف هذه تونس تنتسد هي اللي غاف يسير غزاف تمزقونت une pièce théâtrale à Yuran de Tunis. Maintenant, un grand théâtre, un théâtre de Tunis. Donc, qui est donné dans les Gerzen, c'est un marbre s'enfar à Yuran Tilaout, de chacun à il dîne Saran et de Sanan, il y a Tamoutni Khabili de Tunis, donc des relations culturelles entre la Tunisie et la Kabylie. C'est une dette de Tchoufakia innée. الحصولين تم زغويا كاين تجد كوكو توسن مليح الهام يتسد سميكتاريتي كتنظن وجاد ثيذ ايدي توالين تيكو 5 دان شكاريا وين ساسكسيني نظن ايلين تمزكون تيسنا في طوغيض اكيد النير دي تزوانا مزغوينا نكون سي قباليا سي مزيان سوماتا نتاش نزكا سيزيك نتاش ليسباس ميديتيرانيان سي ماسيني سايوغو ثنيوفا ديما نشود سيرومانيا سيغريكيا الهامي ثوغيث بيس تشقو فكيا
ذا كان هادي سميتين تسوثا غادي يسدون نكتكينا ونتسويا غنسيد نوسا غاسولا مالا كي غناقشوا غاغو سمال ماشا مانا نكوني لو موند ناتوريلنا لوجيك ذوين غادي كان لا سيفيليزاسيون زي كتسمين لا نخدم اطاس ديال كاين كاين هكذا لي رومان اونيتي تري ديفلوبي كاز كاع خراطيد هذه ثالث نيا نسعى قال لي ذا نسعى لي مونينسن ما توالي ما كي دي بوبل كي اون دي موني سا فو سي دي بوبل سيفيليزي ماشا امزوينا يروح ياوج ما كيكرا اقلاطو غنتخلص ما كياوج او يفن النغال ريزورال نهار سفيان دغا ارض هضر كي سنه كينيك بيان سور دونك تشقف كي تسنى دونك اسمي كومبروميسيون صح كانوا زعما كثير الناس خبايث كومبروميسيون وي شوف l'histoire déjà شوف l'intérêt c'est كما كنا قلنا au début qui les j'aime bien toujours l'un des cultures néerlandaises qui peut être universel par exemple ce qui peut être d'ailleurs particulier hein. Mais en tout cas de la culture grecque c'est plutôt universel c'est-à-dire que c'est très partagé des données et à الحوايج اللي كان سينا دوغيني نبقى لا مودرنيتي نتورا alors que les Grecs atas يقف لاسن donc c'est très intéressant à regarder vix atas limite iglan atas la mythologie iglan donc je me suis intéressé à Yagi j'aime bien Yagi et mon but c'était de réinterpréter quelques mythes grecs d'accord de les réinterpréter mais les réinterpréter en leur donnant du coup quelque chose qui me tient à cœur c'est aussi de la culture nord je vais lier les deux. Donc ça, c'était un peu le point de départ. Je vais lier les deux. J'essaie de raconter une tragédie. Or non, la tragédie, il se trouve que la jeune fille, comme c'est des histoires une jeune fille, des Français, sauf que décédée de l'hémorragie, décidé de parce que غورسن en tout cas ما وين تقششتني غورسن تقششتني يقد كاش لي فالور تمورث لي تراديسيون تمورث alors que تقششتني c'était pas ça كانت c'est les valeurs كنداكيا qui sont avec cette très différente de la culture nord et par rapport encore une fois toujours d'accord je pense que il est un peu particulier au nord, il n'y a pas d'égalité à Fenstein, il n'y a pas. Et donc, c'est toujours un thème qui m'intéresse. Donc, il y a une tragédie de Gwenstein. L'idée, c'était de raconter la tragédie. D'accord. La Choukan sera vraiment. Donc, les Grecs, les Grecs démarrèrent l'histoire au 7e siècle. Vraiment, au 7e siècle, à Mecque. Le 7e siècle démarre l'Olympe, donc avec l'Olympe, les dieux grecs, pour faire simple, hein, demande de Zeus par exemple, de Zeus, la Héra, la Ariane et la Dionysos, donc quelques dieux, six dieux d'Exxon. En fait, on est au 7e siècle, il se trouve que Zeus qui est quand même le dieu des dieux, les Grecs, Inès, Awadaïn, Tarwif Lama, parce que le dieu des Arabes يقبض يطف كلش هاغدي قار يمكن يفتح مره وهي اكون سيفيها مره donc c'est que Dieu sanguinaire les dieux grecs ils ont fait une espèce d'accord un accord avec le dieu d'Arabie donc c'est intéressant aussi la discussion a fait la culture des chars. Voilà. Donc en tout cas, les naïfs démarrent. Il se trouve que du coup, les dieux grecs, l'Afrique du Nord, font de la rôle significant. Bien que nous disparaît là, c'est la rôle ce qui s'appelle des gardiens des mœurs. C'est-à-dire, تدي فني فذوي ذا يعسن فهدك جوستومون ثامطوث يقدر جز كانت كوماندين ثقشيش تو يقرا غادا تفهم مقشيش اكسيتيرا دونك لا رول نسن ذواقيا نثني غير ذي اساسا تجديت مي تجديت بالسونس ني qu'on peut dire نديري en tous les cas نك بالسونس نديري parce que تجديت الطاس الحوايج
يقلان غايه فت ديال تجديد النوع ديال لا كولتور النوع فريمون غايه فت انا ارتفعت تنخدم انكور بلوس تجديدين تنستخدم انا عشيت 100 طاس الحوايج اللي تسوت اين نديري تسوت دو مالور تسوت لا تريستيس تسوت de l'injustice اكسيتيرا دونك في ذا فوالا الاثنين اللي عسسنا كوتيكيا داكور دونك دينا ديماري خدمه بعد ان سو غار بور الكو غار السيكل الفانتيام سيكل نتاع الفانتيام سيكل دينا بور الكو الفغي démarrage de la pièce la pièce néant et qui pour le coup je joue من بعد استخدام des éléments quelques mythes que j'ai interprétés with un Orphée du coup le mythe un Orphée à Eurydice par exemple donc c'est des amoureux quelqu'un donc le mythe des éléments et aussi un peu la mythologie Oedipe voilà par exemple le Sphinx Tirésias des choses comme ça donc vraiment un mélange et le mélange je l'aime bien parce que il y a une culture méditerranéenne. Je pense, c'est que là, une culture méditerranéenne, ça ne veut pas dire qu'elle est homogène, hein, ça ne veut pas dire que kif kifit, c'est des mais en tout cas, il y a une culture homogène. Il y a quelque chose, une culture en tout cas commune, des mythes communs, des traditions communes, etc. Voilà, c'est ce qui fait Balak que nous connaissons en Afrique du Nord. On est beaucoup plus proche sur certains aspects غير ويدي تعيش ندير الجهه l'Europe que ويدي تعيش ندير l'Afrique ou celle ديال l'Afrique subsaharienne etc. Donc c'est cette thématique là en tout cas que j'ai essayé de traiter de la pièce de théâtre. سيرت سفيان تجميلتك مخاط مي خمض اسوغ انك اون فيكسيون مزغوي هيستوريك غادي ساكونا هاد الطقس ني قبليا اللي مازال دوكينا ذاك نزغن اللي تفريق ثوغافا زغن لافريك دو نور ولا خا تمخولن للنور وغافا ولا خا مخلن سنغانيضون خاطر دينا كان ان لا نجهد ثالث الماسيني سان يوغوثن يوفا كي دنيغ دالان موني امبريمي سوفون ديسونديين عندها ثورة نشد صمد العرب يثلثني ولا شي ثنو اكزيستينا وسعنا مي با لي موني نكون نتابع وكاذيني في يعني زيك هذا شكي غيجن اقلا غنتخلص داوسو كي دايرين في لنا كما غادنا كوير اشكو يعسسنا كي هذا خدينا خذ ما نسن وحرفنا ما شارك لي ثلاثه ميلوث لان كنا حرفن وكنا نروح المقل امتيكا ان لا نسيدي زيك عندنا ثلثني نورا مع لاج دور ني مازيغان ني قبيليين نراك يا سفيان. Bien sûr, il a Wanstagé, mais Mazmarad d'un Arino avec un Afghanistan. Et la culture, parce que on nettoie la culture, matière quelque chose can matière à faire can c'est-à-dire que bien sûr, tas la hawaj في la makad nir malheureusement وثنام كان ما تكسن وإذا راح يحكم منكم مرة l'Afrique du Nord ça fait des siècles يبغى نغنى la culture guinéenne donc évidemment tas الحوايج déjà des nord de la culture nord c'est super ما قيرتي النار تدنسخن كنت متثرة mais يونا منك تمقي غير بزاف c'est-à-dire شاد نكري شفتي حوايج تجديدين c'est-à-dire que la culture soit plutôt inclusive ouverte, c'est-à-dire ouverte à le monde. Le monde, on va donner quelque chose, au monde. Et puis inclusive, et le sens je ne suis pas spécialement contre ou gay, mais en fait, la culture pour porter quelque chose, pour justement la mettre en valeur, marhaba pour que ce soit d'ailleurs des mchtohan, c'est intéressant d'ailleurs en tout cas si je parle juste à cette date, il y a quelque chose qui s'est opéré les 15 dernières années à Guinée, il y a quelque chose on voit les jeunes qui s'impliquent à tas des choix de tête d'art, d'accord, s'impliquent à tas des choix de tête d'art, comme tu dis le que parce kif je sais استجمعت سواء مقارني مغار تدرت زيك حتى سكي مقارني مغار كان عادي مقارنه mais c'est une bonne chose que les jeunes soient impliqués ثورة كين justement les décisions soient خدامن les choix soient خدامن la façon avec laquelle
à la la culture أما الثقافة j'espère mais ça arrivera كيف ثياوين إرجازن ثياوين تقشيشين كيف وين تسعة كان نسيت أدفكت non seulement à راي نسيت mais les idées نسيت c'est pas juste une question de راي c'est une question d'idées c'est une question de أمي وينك donc وينك نغفينك يبغى أنا تذكر كونشتاغي إلا مكانيس en fait إلا مكان pour tout le monde pour participer à Wanshtagen. Voilà donc la culture je pense que euh, il faut la regarder à l'zat, il faut créer, il faut oser innover, il faut oser innover. Hachaoui qui innove, qui survive. Une culture qui n'innove pas, une culture de snufiara, donc toutes les cultures, je sais pas, américaines, c'est parce que américaine, c'est un pays et des Caraïbes, sur les 50 dernières années et en plus ils les ont diffusés quel le monde voilà donc c'est vraiment l'innovation de la création et comme elle en tout cas nous avons talentueux ambitieux et mais l'état d'esprit est important c'est vraiment créer diffuser partager voilà شوي كان كيد نضا سفيان سيدت ذولا انظر سيد نوسا نمشي لان جوج نازيك ماشا ذولا قراني نسمو قال غزدات خاطر ايمال هذه لي السموغلي كي ثلاث مودرن شوي كان مزيان كنا يسوها من سفيان تسمو على فيسبوك تبعطس كاين لي ريزو سوسيو تمثل خدم الشغلات يجرزنا مليح تساغان تقبيليت دوك ماضال مضين لو موند نيميريك تمقولا اطاس الشغلات كي يشدنا تسنسل كيم في الانفورماتيك الا لن ياك يفشكا مع لي زوتي انفورماتيك هاث اطاس داغان غاف قبيليت ودين يصراحا اما الفيسبوك اما ياك لي ديفيرون زوتي لي كوين سنا كي لي سوفتوير انترنت قبيليت وهتا كينا ما مسك هذه الجي بي اس قبيليت دونك هي ولا بليت لا كونسيونس كي كاين لي جون اللي تنكرن ودين يصفراحن دونك شكي يروحها دونك يلها نسمليل يا ازرائيل لو باسي ديمال يوكني ان الحو غرز ذات هاتنا بضد سسنت الانجيرو لو داني بوين فاس من المسلاي ذا سنفرنا سعود غزلات المسلاي كي سفيرت مزيكانت derrière les caméras فيون صنفا كي تو تيان كور تمزيزلت ان كونكور او يوفن ضحكوا في الناس ذا شوت صنفا كي البروجي ok bon, en fait c'est une idée qu'on peut faire en collaboration du coup ça TV5 c'est un concours littéraire TQ5 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 c'est un concours littéraire un lancé d'accord au sens large qu'est-ce que ça veut dire c'est que nous ريسنا نبغى الكوبا لكن خميمة أدنو غنم مينيسيون سبيسيال ما ناخذ كي كان ولا كان c'est la fin de mais de chez l'idée nous c'est d'encourager Imazeron au sens large à défendre la culture nord mais pas la culture nord les savoirs nord des thèses déjà des thèses qui nous concernent d'une façon ou d'une autre vraiment être publié sauf un livre donc là c'est un concours spécifique et on va regarder with Diusan de qualité with Diusan assez travaillé et qui répondent bien sûr à ce qu'on va définir comme critère ça on va le communiquer en bas et bien with that on va prendre au moins au moins un mzoualo un collection on va je vais l'accompagner qui n'est des soufars les livelines de la collection à Guinée que je dirais de l'armatan qui n'est à dépublier donc bien sûr ça sera Staromith mais les sujets les sujets les films encore une fois soit déjà donc encore une fois c'est une façon d'aider d'accompagner diffuser la culture nord bien sûr mais aussi c'est vraiment l'idée de faire connaître encore une fois la culture nord et
faire en sorte que إفرانيين s'intéressent à la culture na ذا شو أمشيت ذا شي قلنا ديال الباسي نس ذا شو l'actualité نس et puis voilà. Donc c'est un peu l'idée ديال الكونكور هاكي غنقصر فلاس السنيظن on va partager فلاس plus précisément. انقصر في اللاس ماشي غادي ندير كامل يعطيك تنميرتك تيكتين غاز مليح مليح نشتكي سفيان اسمك ثايد كتشيني ثلاث مشطوحات كاين شويه تشطح grâce à ce genre d'initiative et مولود معمرية تلاقي une collection édition Maspero François Maspero et ça une collection دينا spécialement dédiée à Tamazra et من قناص collection Maghreb Tamazra إنصح إلا دغا يونو ميام وغن قراحان يسعاني زوران ذي مزيغان ذا عبراني جويف مزيغ ألبير ميمي غيجان من ميكان نساد عكس الحاين لا كوليكسيون كاين عندها جا يونا مولود معمري يراد امزوره اذ ليسنسي مزوره بوام كابيلونسيان يسوران سيمو محمد نيتي ديورا يغال كان تولم لي فرويد برين داكن لا كونسيونس ايدونتيتير نيمازيان توليد غراس à ce genre d'initiative. ولكن يعطيني خاطر هي هاد النوع كي تدنر سلقايت اون ديتاي دون اون ايميسيون ابار يوتسي تايلين علم نواش تاكير كي نسا ثاكانا كجا كان ثورا دينير ما الا وانت ولا ضد هذا في تدهض في التصوفيا نعمولاش اي دولي كان كارو سيسان كفو تدويل تاكير. Alors, donc, Hawaïen Garo, c'est oui, des vannes de contacter, non, oui, des vannes de contacter, qui n'hésite pas à contacter sur Facebook, que le continent Sofiane NM, comme vous êtes Mouloud. Là, la page de la collection, et non, c'est tout simplement collection terrain, récit et fiction, bah, c'est dit que c'est fait à Rachid Mbad. Voilà, donc c'est mais وين قالوا vraiment ثنميرتي وذ ديزاين l'émission à Guinée ثنميرتي كطاس كتشني رشيد et vraiment bah, du coup au plaisir encore une fois de نقصر وذ فغان j'espère en tout cas contribuer à ce que تناد تصدر مولود معمري mais مولود معمري بالك يون مقر mais on n'a pas besoin d'être مولود معمري باش انايا quelqu'un qui contribue à la culture à الموسنير et donc ata siglan زرير ata siglan غورنا c'est des gens qui sont talentueux ambitieux مرحبا يسن si on peut les aider ديما نغار نعاون donc رسناهم voilà. ثان سفيان ثان سلامد وثري سوالين سفيان نت مولود ديوني بغانا دي عيونان يالي وانا كيري السعان كي نبقى فرانسيس جيني يتوافرن وتنكات سواثي وكنات ديسكن تدي سبان تاع خمس سيزون كي عندها يسفراك مانا الجير لا كوليكسيون كي تسل دير في بورينس وكيف دينا ناوذات التيكلتا اتواليم عندها يزمرم تكونتاكتيم سفيان نايت مولود اما كنويت كنو مثل دي قيمان يذنا غاوندينا تنميرت سيان مليل دود ما هو النظام ذي سنت النظام هذا يعني الزات انه لما سفيان نايت مولود نهضر في صنفا كيناس غاوندينا قيمات ذي ثلويث